Uba Ardent pasai moj ulo petengi kejilit ya kendu ikipai ba Jong Kiba Kyrshan Constituency. Haka kat South Rig ulbear arja arplai ulele ya kendu ikipai ba Jong Smith. Haka balapriang songobhai u ikipai ba ringkat kaksing kadha balapriang buram daga papenkup da kejaidran dia badau sentiu. Harian gani la peloy ke jalang Hamadan Smith ha ka blaidan lang ru sodar Kyrshan berkebe dia ke rang ba. Ha pekrana kan ke jalang ba Ardent ulo ong ba umde MLA Tang Jong Kiba Kyrshan yu hindreu de Mla Jong Baroh ba namar kata kada omde banting bat le ran banwan ya kendo yu habdan kam. Day ki khalai hajar tam ke boleh yang scam. Nakwa begini ki khalai hajar kin yang scam hadu bokut. Day tang khalai hajar ngin pensmu tu lem ru ye kiwe. Nganum day show Mla Tang Jong kita ki khalai hajar. Dengan day Mla Jong nong krem. Jong Kyrshan Smith Baroh Kawei, Jong Constituency Baroh Kawei. Lingba kane ka kor pensawa. Nakwa ban perta ban wer ban pensngau ya kitu kibam la lesi kibam kwa le kibam snonut ban yadon ringkat ban yang ni wat num don ka jing sngo pher uba Ardent ureu Mla Jong Piru uba Ardent ureu Mla Jong Piru long kibalaj lot banwan ye kendo ye uba Ardent lar pidon ye kendo no ka kam kapapidon kam yo Mla bat sai sisien ngan pen gemau wat num pej yo ba Ardent ling ba jong no ru pej yo ba Ardent markmat namar ngase yo snow don gi jingong yo ba Ardent ngim don dau tama yo tai ngim rapet nga khampa pej te yo tai pej yang ase mo bat nang ni syakamat la de pidon kam banwan ni kendo wat ya ling ba nang no wan pej markmat namar wat ong biang ya uba Ardent ngam dendau tamai kitai ki beri uba Ardent ngam lapet ngamla banya lingba nga klembu kendon ba pinya lingba jongno